Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa qala subhanahu wa inna Allaha lahadi alladzina amanu ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain itu mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hatiranan. Yatud namu naisab maun pahadarat sing kamu. In ganap pengajian. Kami masih kita niwa pengajian bunga sin pag-iman. Aula na tuhod habunga sin pag-iman. Masih kita niwa pengajian in bunga sin pag-iman. Di magbus abar iman usug iwan bar iman babai. Dahil nga zaman na kauna sambil pamasatan ini sambil maabot na in adlaw kiamat di mapindah in bar iman usug iwan bar iman babai. Di sila masasat sin mananasat dia dunia ini sebab kalna hiyahalgaan nila in pinakamahalga daing Allah subhanahu wa ta'ala salugay nila riha dunya damik kiandahon nila magbalik mangarap pahadarat sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kakasih sin Allah Ta'ala, ganap pengajian ya tudnamu maun pahadarat sing kamu. Ayat Hasuratu Muhammad. Ayat hangpu tagpitung. Iwan ayat Hasuratul Hajj. Ayat kaiman tagupat. Mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa lugay ianugharaan kita niyo si maha suci maha tinggi. Kabuhi patuturun taniyo, in akal taniyo, in jantung taniyo, aula na impito anggaw takbaran taniyo, magtaayunin nasabot yadto, umalo pakabayaan sin Allah Ta'ala, kay kuran nato na in kabayaan nato, iwan sin kabayaan sin pagkahinato, kal na inyad to bang aundayaw, lawi indayaw, bang nato alupon, in kabayaan sin mahasud si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po na mo hatiranan, yarim palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamaugbog sin bariman usog ibang bariman babae. Wallazina ihtadaw, palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in bariman usug iban bariman babae, miyamarad sila sin pamandu. Iaarad nila in pamandu, sindum iban sinadlaw. May taiyad to iarad nila in pamandu, sindum iban sinadlaw, sabab amuyad to in kakuyaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Mga anak po na mo atiranan, aun kabayaan na to, sa di kabayaan ng sintuhan, hig na to na yadping kabayaan na to, maun nakita niyo pa kabayaan sintuhan. Kaya sulayan na sin sa taud-taud man o siya iagad nila yung kabayaan nila. Nagmula takabuhi niya. Bukun pa nagmula kaya halubilo halom sing kauman. Bukun pa kaya halubilo halom sing kauman na aunim buno katiluakan. Sambil aun nabuno panagnaan, milyon na nimyatay. Aun nabuno hikarwa, damik kian milyonan din kiamat imyatay. Biyaon, wala pa miya mabut imbuno hikatungo, milyonan na impatay. Wala pa miya mabut imbuno hikatungo, mataod na halaw kasusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ri mabayahbihad tindagbus. Yari imparman niya, wallazina ihtadaw. Sa bunnal tu di mga sila bariman usugiban bariman babae. Wala sila miutas day nga panghindayat sintuhan. Intanda niya, kauhaan tagupat kajam, makalima, hangkarum, hangkaadlaw, balikan nila, pangayoon nila patuhan. Halawm sutsi sila, mag-alup inipon iwan tagipon, impangayo nila,
utuhan namo, panduin atay namo, in kabuhi namo, impito ang tabaran namo, maun pakabayaan mo. May tayad to mga tuhan, sabab bangin manusia na igbe nga pamando. Magkalo na siya iwan simpikilan niya. Magkalo na siya iwan sing kahansam niya, bang siya hansam. Magkalo na siya sin kapangit niya, bang siya pangit. Magkalo na siya iwan pagdayan niya, bang siya rayahan. Magkalo na siya iwan kamiskin niya, bang siya miskin. Magkalo na siya iwan siningat niya, bang siya maingat. Magkalo na siya iwan sin di siya makaingat. Yung mga nasabot yan, turi kabayaan sin Allah Ta'ala. Sumagawa yung mga bariman na dawhat nila. Palman sin Allah Ta'ala, jadahum huda. Ganapan na mo indayaw, hakutika sila miyagad sindayaw. Nabangin iyagad mo rayaw, tao pagkahimu, himanap indayaw, labi indayaw, hianughara sinallahu ta'ala kayo mo. Dahil nga sababian, mga kakasi sinallahu ta'ala, tay kuran na to na indayaw kaya na naman na tuhan tara sing kita niyo magkahi. Sagawa kawaan tagupat kajam alupun na to indayaw kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jadahum huda. Palman sinallahu ta'ala ganapan namo kami manggaganap intao inang dihil barhajat, indihilan barhajat. Jadahum huda. Firman sinallahu ta'ala, ganapan namo, pataurun namo, in pangagad niya, iman sing karayawan hapangagad niya. Biadin dagbus. Masyami'u. Hakutika siya rimungog si marayaw, ganapan na mo indayaw. Hakutika siya rimungog si marayaw, iagad na indayaw kabayaan sintuhan, ganapan na mo dayaw makaruah. Dayaw hakabuhi niya, iwan dayaw hadlaw kana. Mga tuan, indayaw rin kato taniw, magkapasaw. Indayaw kagunahan na to, hatuhan, di hadunya wanadlaw akhirat, di sahan magkapasaw. Wama indana yanfad, wama indallahi bab. In katanya rikato tanyo mapasaw, waran na to, mapasaw na. Apa imbaran mo yan, pasaw na, tawasong na mapasaw. Imata mo yan, sung na mapasaw at tawapasaw na. Dahil nga sa wabyan, mag-uus-uus kita niyo maun paririhilan sinallahu ta'ala. Hari pamapasaw, indirihilan kato tanyo. Baran na to mapasaw. Inni matdihil kato taniw mapasaw. Sa ing karayawan, hirihil kato taniw sintuhan. Amuin pangagad taniw hakabayaan niya. Kumakal day nga dunya sambil padlaw akhirat. Na. Indiungog niya iban singkita niya. Hakutika iagad ning kabayaan sintuhan na pagdungog niya, iba na pagkita niya, jadahum huda. Jadahum taqwa. Ganapan sinallahu ta'ala karayawan, dunya, iba na adlaw akhirat, kagunahan na to, hamasa na to ini, kita nyunen kainapusan manusia, lunun na sintuhan ng gumi, imbud mabiyak gapas.
Alamatul qiyamah, siwi-siwi, ubus na. Magtakad da kuman, sindumatong indakula. Kuno indakula dumatong, bang mabaliskat na ingwa sinsuga. Wayroon na paupis. Wayroon na patabo. Wayroon na magapas. Wayroon na magmotor. Sinya unday motor niya, mayta, napinday kahalan. Bukon kahalan sintaw napinda, kahalan singgumiin napinda. Dahil nga sababian, mga anak po, ayaw kita niyo maglaul-laul hamasa na to ini. Sababian rin na kita niyo hamasa. In kiamat sibi-sibi, di matung na. Bang di matung nin alamat sibi-sibi imbar iman magpataod sindayaw. Imbukun bar iman magpataod si mangi. Nah, uno pembiyata sin Allah Ta'ala rin hudan pauka hidayah. Piyataod na muing karayawan sin sila rin nga pagkahinila. Sababin siya, ingkauhan, tagupat ka dyan, miyagad siya pamandu, iwan miyagad siya pagmabuka kabayaan sin Allah Ta'ala. In siya, tuhang po persyon tira, in kanya hangga to siwan hang po, in pangagad niya kabayaan sin Tuhan. Hikarwa wa yaqinan pau kayakinihim. Bang siya maghinang yakin. Bang siya maghinang gawgot. Aula-aula bang siya magtaat iwan magibadat patuhan gawgot. Bukon bang halawang sakit, pumusog magibadat. Kaulian mani sakit, way na pagibadat. Wajadahum yaqinan fawqa yaqinihim. In yakin siya to 75% da. In siya hangi mo percent to in nakawa niya sabab yaon kanya indua miyagad siya simpamandu iwan miumus niya ingin hawawaran niya hapag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala. Hikatu wajadahum ikhlasan fawqa ikhlasihim. Piyataod sin Tuhan in karayawan sin pag-ihlas niya rin sin sila. In siya yadto kay mandain taod. In pag-ihlas niya. In siya kutika. Hiyagad niya in kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala siya mimbang sin kaibugan diha dunya ini. Sa kaya niya na dyan suku niya. Imibog na hadya siya, simbiyeta sintuan amuan in suku mo. Ikhlasan fawqa ikhlasihim. Yung pagka-ikhlas niya, nakaridda din nga katantan. Uno pa yan mga tuan, paman sin Allah Ta'ala, alhamahumullah. Ilhaman siya sin Tuhan. Yanugharaan siya sin Allah Ta'ala, wala na kianughara kaywanan. May tayanugharaan siya sin Allah Ta'ala, in kaywanan wala, sabab yaon kanya into iwan upat. Hika isa, yaon kanya in pamandu. Hika rua, yaon kanya in katutug. Hika tu, yaon kanya in kaikhlas. Hika upat, wala niya tanganin atay niya kasusahan dia dunya sa masusah siya bang cari makapagibadat pa Tuhan. Wasabatu ala haqqin wa ad. Iwan piyahugot niya inatay niya. Piyahugot niya inakal niya. Haka sabunnalan iwan haka adilan. Isa pa magbalik-balik.
Himugot man, impangatayan niya. Kuha na dyan, eh. Hakasabon na, lan iba na kaadilan. Magkapatay. Nahibet. Faju wa aflahu wa nalu. Nagparuntungan sila. Iban magkasanyangan sila. Patay. Sin paruntungan day nga Tuhan. Iban sin kasanyangan day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nalu ala darajat. Iban madawhat nila in sa taas-taas darajat dunya iwan adlaw akhirat. Bukon deng hataw magdihil kanila darajat. Bukon nakura nila. Bukon maas nila. Bukon bagay nila. Sarawa nalu a'la daraja piddarain. Madawhat nila in sa taas-taas darajat dunya iwan adlaw akhirat. Hasabab sinto na hinang nila. Unin na hinang nila to, radyo, di sila himinang sinhinang kalugian. Nahintaw biyawon tubba sasab. Nisan sila tulong na himinang dasing kalugian. Mahaba pa isabing pungot, nagkukupya pa isab. Bukon bihati magagama. Inyad to lumagdawa. Imbar iman di magdawa. Pagbaita sintuan hinangun, hinang. Dahil nga sa biyad to, faju wa aflahu. Nakapas sila, iwan magparuntungan sila, iwan nadawhat nila, in kabayaan sintuhan, wala nila nadawhating kabayaan nila, sa nadawhat nila, in kabayaan sintuhan, hipapahinang kanila, sababin sila ipon sintuhan. Biya dagbo si Manu siya masanato ni mig, deing ha, bulalan kanila, ipon sila sintuhan. Naharap pakain, bangin Manu siya mig na ring hagulalan, ipon sintuhan, harap nila pakain. Ipon sila sindua. Ipon sila sinapso nila, ipon sila sinsyahwat nila. Amo na hindi matuwa masanato ini. Inna ipon sinapso, iwan na ipon sinsyahwat, di maingat masipug. Naig na yung kasipug pangatod, umatod da si mangi. Naig na yung kasipug pang dungog, dumungog da si mangi. Naig na yung kasipug suara, magsuara ra si mangi. Naig na yung kasipug pagkaon, kumaon da si mangi, minom da si mangi. Imbar iman di. Pagbaita kanila sinallahu ta'ala, amo ini amurad to, di nila kanapan, di nila isabkulangan. Maita, piya ngayo nila patuhan do, miban sinadlaw. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw ra utuhan na mo, tunggal da ikaw utuhan na mo, in pagtagipunan na mo. Tunggal da ikaw utuhan na mo, in pagtaatan na mo. Mana sin tunggal, way lamud sin napsu mo, way lamud sin syahwat mo, way lamud sin kita mo. Uno rin palamurun mo, aming kiyahagad sin jantung mo. Uningan na yan, iman. Tulan niyo mga tuan. Nalu ala daraja fid darain. Nadawhat nila in sa taas-taas darajat dunya iwan adlaw akhirat, hantara nila iwan sintuhan nila bukun hantara nila iwan sintao.
Kawapa bang kaurihilan awag, sin pagdaran motor, ikaw nakakaumbulhan mo. Dito hataas hotel hilhil kay mo plako pa precision, madtukaw. Uy. Sabab ikaw nakaumbulhan buok bang magdaran da. Kawaon mo yaddo. Kuran kau yaddo. Namay ta kau kuran. Biyanin. Kabayaan sin jantung niya. Bang bihatin dagbot sinantara mo iban sin pagkahin mo. Pasauray niya to, labi tuhan, hindi nga tuhan mo. Hindi nga tuhan mo, ikaw maksidin. Naman kau yad to na aksidin, makapakumbulang buhok. Biyanin, di na. Di pa kau makaumbulhan buok, nabali pa kau, nabingkok pa kau. Di mag-ibadat, di makabali, di sarawa. Hikasan niyang sinakkan, hikasan niyang simpikilan, hikasan niyang sinjantung, hikasan niyang simbaran, hakabuhi dahon mangarap pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang ikaw? Aun nahilunag sa bahayang. Bang ikaw, paon? Way. Na, yadto mga anak po, in ayat, hasurat Muhammad, ayat hangpu tagwalo. Ayat hasuratul hajj. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha lahadil lazina amanu ila siratim mustaqim. Sa bunal tu din Allah Ta'ala ri niya pasaran ng bariman usugi bang bariman babae. Imbukun bariman piasaran ng baran niya. Nabang mo piasaran ng baran mo, isi makakakay mo. Bang ikaw, paong kumakay mo. Nagtataka di Iblis. Iatod ni magsasambayang, nagsasambayang yung long nakako da. May may tento ka niya. Yung long na baran niya nagsambayang, inatay niya wala daroon. Bang ikaw? Nabang aw nag-attend class. Yung nimbaran niya, sa wala doon yung pikilan, yung pagtag ka niya. Pangasuhan si Master, kihatihan mo ralaw niya. Nilong nari. Nah, yung nimbaran niya, sa wala doon inuno niya. Sin pag-ibadat. Subay juko. Dahil nga sabab yan, palman sinallahu ta'ala, di na mo pasaran ng bariman usog, ibang bariman babae. Biya din yung dagbus. Panduan na mo sila yan pakarayawan. Di silaan malusot. Apa bangaon lungag, naligad na kau rin doon. Magbalik pa kau matupalungag yan, tumaligad magbalik. Biya din, naita. Naligad na. Biyaon tuwa, nakahanggatustag kay man na tao. Nagkamali na siya rin doon, biyalikan da. Imbariman, bang mali niya hambuk. Di niya naisaban. Imbariman, di magkamali, sabab injiya jagahan niya kamali. Dahil nga sabab yan, ang pasyari magkamali, kaya ulungan siya sintuhan, panduan siya sintuhan, harap mo mari, ay ikaw magharap maddo. Na, amuad to mga anak ka po. Naman jari. Unim beta sinallahu ta'ala, kato, tiyang kisan simbar iman, wala sila na abi-abi. Ayat hasuratu Al-Imran, ayat ikang po tagupat. Wala na abi-abing bariman. Wala daimi bugim bariman. Uno yan, palman sinallahu ta'ala,
Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Limingkat manusia. Manusia bang malingkat kay bukan nila. Ikaw apain kay bukan mo badyo. Malumi atau malingkat? Bianin. Malingkat. Mangi uso kunin piun niya badyo. Mangi. Bianin. Malingkat dah. So malingkat amin piun sing kata. Inhayo pimpiun niya malingkat at tawa bukun. Bianin. Way pagpi. Aon datuan. Ba't aon iro li asun na mo? Iwan sinun siniru. Iwan doon na abihan sinuno. May tayad tuli asun na mo sabab siyain haunan magbang siyain haunan maguno. Magtanghon. Naliasun. Unin piyag lasun na mo in hotdog yan. Biutangan lasun ang palion pati na pa eh. Allah tuan di kau nun kau anun sinsik ya mutun. Lalu pasin hotdog di kau nun. Jadi, ya. Nah, juyyina linnas limingkat na manusia. Unin limingkat na manusia. Hubbus syahwat. Lima sana sila kawayaan sin nafsu nila kawayaan sin syahwat nila. Imbar iman wala imibugad to. Yari sila ayat surat Hujurat. Habbaba ilaikumul iman. In kalasan sin bariman pamarat saya unuing kabayaan sin Tuhan kanya hinangun sin adlaw. Unuing kabayaan sin Tuhan hinangun niya sin do. Ampay bukun buriman. Kakuyakan nila in kabayaan sin nafsu nila. Naunim malingkat biyeta dahil di umbul hambuk kakuyakan sin nafsu. Inusog babae. Ikaw pabiya na silas mo yan. Maba pa kau malingkat babae. Astagfirullah kasi. Papagdaigon malingkat badyo, iwan malingkat babae, haunin piyon mo. Astagfirullah kasi. Tikuro yan. Nayarin ayat basa niyo mga anak po. Ayat surat Al-Imran, ayat hangpu tagupat. Limingkat na manusia, ing kabayaan sin nafsu niya, ing kabayaan sin pangatud niya, sin pangdungog niya. Tanda siyo yan, aming mga sila way pag-iman. Aming mga sila ang pag-iman sa malamma yung pag-iman nila. Hubbu syahawat. Lima sa sila kabayaan sin nafsu nila. Inusog minan nisa. Na yung babae sab. Harwa inihisiyo namin makusog. Usog pa babae at babae pa usog. Bang ikaw, pahama sa tayo ni. Kapangatod mo, awya na kiyasakupan mo. Biyarin? Na. Yan tuan. Sa insyabot na hindi usog. In number one, usog. Dahil nga sabab yan, aong kaibukan sinusog ha babae, aong kaibukan sin babae ha usog, imbar iman madto siya paweta sin Tuhan, biya dining kagin na imibug. Imbukon bar iman madto siya panapso niya, iban sin sahwat niya. Nah, amo yan mga tuan. Dahil nga sabab yan, dungukan yung hadis Nabi. Rawahu Muslim min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Mahabain hadis, kaya natusadya yung pangadyan na to. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, pattakud dunya. Na hinangan niyo to din sabab, sin pag-ibadat niyo marayaw sa lugay niyo buhi dia dunya. Pag-ibadat kamu marayaw. Sakali pagkaon marayaw, iliag sin tao.
Atas di sumambahayang maglagsin. Siyagul masarap, bangyan to tasbud, kadto. Yan tulong ni hadabaw, kadto da. Nakadto na kawap pa. Aw niya to tasbud harabaw. Tauti ang kaunon mo to, siyagul tauti. Mga magtabit kay mo madtukaw. Nga tuan libre rida ko madto. Mga rito tasbud. Biya din. Dugangin na nam sa tasbud. Napsu. Ibog. Na, kadaunin sa bahayang. Kasarunin sa bahayang. Jamaunin sa bahayang. Bangmayan makakaon hatas buod siya guluno. Na. Patakod dunya. Pag-ibadat kamu marayaw sa lugay niyo riha dunya. Mataod pagkaon niyo. Mataod pag-inom niyo. Misan imbihawon online. Online na yung pagkaon niya. Late na magsambahayang. Bang ikaw ba? Na. Pag-ubos ang panabiyaitaan sin Tuhan. Wasin ayat yan to hadis sinabi. Wattakun nisa. Mga kamu kausukan. Ayarin niyo tuod, palihala niyo tuod, baran niyo ring hababa imangi. Naisim baba imangi. Kaparu wa asraku. Amo na mga sila nagkukupur. Dahil nga zaman na kauna sambil pa zaman ini. Diara kang hatabu. Nabiyaw, naon diara kang hatabu. Bang ikaw. Dahil nga sababian pa, man sinallahu ta'ala, inusog marayaw, pinian na mo, babae marayaw. In babae marayaw, pinian na mo usog, marayaw. In mapuas dahingan, baya-baya niya na. Na ikaw, paunin piyon mo. In piyon simbari iman, bukon kabayaan niya, kabayaan sinsiyo. Na, at-tayyibatu lit-tayyibin. In usog marayaw, in babae marayaw, harap niya pa usog marayaw, in usog marayaw, harap niya pa babae marayaw. Maita, Tuhanin nagpi ka niya. Aon niya undo pagkaon, lasunin hambuo, kinambuk mo kung lasun, harap mo pakain. Aon mesin lasun, aon, mataod pa yung madto palasun. Aon niya un gatas, aon niya un kupi ko, kupi mo. Sa aon niya un siyabu, habuk pinggan, harap kintaw pakain. Pipian na kausintuhan. In miyagad simpini kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Palihalaon siya sintuhan ding hamangi. Ayaran siya sintuhan sabab kakasi siya sinallahu ta'ala. Na, uno pembeta sintuhan. Panabibiyata sinabi ka to. Mga bariman usog. Mumusan yung baran niyo. Mumusan yung kabuhi niyo. Sabab tabiya, yan mataod babae mangi. Yung babae marayaw, nakapirigluhan. Bang ikaw. Kita mo na. Diungog mo na. Aw na nakasuy-suy kayo mo. Why? Ay nakaw tumagad sinsuy-suy sintao. Harap mo na maripabayta sinallahu ta'ala. Inusog marayaw, harap niya pa babae marayaw, imbabae marayaw, harap niya pa usog marayaw. Yan, mga anak po. Na, uno pa. Hangkan subay ka mo mag-ibadat marayaw, iban tumangki sinusog, ding hababae mangi, tumangki simbabae ring usog mangi, fa inna awwala fitnatin bibani Israel kanat pinnisa. In panagnaan fitna hajaman si Banu Israel sa taud-taud nabi ha Banu Israel.
matao din fitna sa nagumbulhan buko no. Babae. Biyata sin Junjung alaihi salatu wassalam mabiya dahad tinumatin ni. Bang sila ri magmumus marayaw. Bang nila rihibutang hakal nila, hajantong nila, hapito ang gautabaran nila, in pagmumus kabayaan sin Allah Ta'ala, dagpakan sila sinjimatu, hapit na habajaman sin Banu Israel, sa taud-taud na bipiyaraka nila. Nah, uno yan. Mabiya manad to pakayon sin syaitan. In syaitan mamauling. Biyata nakato sin Tuhan in syaitan, kangiun kita niyo. Dahil nga sabab yan, paman sin Allah Ta'ala, sunugan niyo muna in syaitan, hari pa kamu sunugun sin syaitan. Bang ikaw? In syaitan manunog. Nah, biya din yung panunog sin syaitan. Nag-igil yaon, inbansin yaon, sunog. Bang ikaw? Mag-igil nindo magtiyaon. Bang ikaw pa? Igilon na. Maas-baas na kaulong na. May igilon. Sinaon rijikin niya doktor, aon rijikin niya engineer, aon rijikin niya may tamoy gilon. Minigil sunog. Indyan kay sunog. Isin sumunog. Syaitan. Na, unin hinangon si syaitan yan. Ang pasyakapit na hansin sunog. Masunuging karayawan sinibadat niya palsabaran sin babae. Ibtalul imani wat tauhid. Batalon nento karayawan na hinang. Batalon niya numbulhan buok iman. Batalin iman mo. Hikarua, batalon yung panauhid. Hikatu, batalon niya yung panghindu sinagamak. Bang nabatalin to, ad-da'watul ibahiyya al-jinsiyya. Favorite na sinusog, yung babae. Favorite na simbabain usog, favorite nila na in magmain-main. Na, aun pa nakapagpasyan, lugay sin coronavirus. Aun pa naglag promo. Nabanghi promo nakatanta, na umagad. Bedin, way magad. Harap pa siya, na yung promo. Bedin, aming kiabutangan sin lason niya, uy. Issue yan yung magad. Bari iman at tawabukun. Astagfirullah. Ayan tuan. Uno pa yung hinangun si syaitan. Nasrut ta'arri. Pakuyagun niya in manusia usugi ba manusia babae sinuay badyo. Naun nabiha unway badyo. Unim malingkat at turo na tao. Unin ni kalingkat sintaw. Nagbabadyo at away badyo. Malingkat inuwi badyo. Na. Amo yan yung kabayaan sin syaitan. Nagbabadyo. Gimuguain uno. Nasrut ta'arri. Pasaplag niya inway na badyo. Nakatoy ko na pa, pag sambahayang ko way badyo. Masahin sambahayang mo. Muwi ka magtupabay, way badyo mo. Magliki-liki kayo mo na po mo. Yung hulong na hiyap pa, may tayong nabihaon. Na, yung panawag-tawag si syaitan ini. Way badyo, atawa nagbabadyo, masigpit yung badyo, atawa ijharut tabarruj. Imaksud sinusog na makay-makay magpagwa sin lingkat. Imaksud si babae mamakay-makay magpagwa sin lingkat. Bukol lingkat patuhan sa lingkat pauno. Papagkahi. Narungo katuan yung kabtangan sin syaitan. Qala syaitanu la'natullahi alayhi.
Fattakhidhu minal mar'ati wasilatan liifsadid din. Inagi sin syaitan, hanakura sin syaitan, hatindog sin syaitan, hinangan niyo ing kababaihan dan hikalarak sin pag-aagaman niya. Nah, yung kaya lububihawon sin pag-aagama. Kababaihan mangi, yung kababaihan marayaw yan, marayaw. Yung nagbibisnis, yung nakakangiuno. Yung kanakuraan, yung nakakangiuno. In handsome, yung nakakangiuno. Turayan tuan. Na yung mangiusog, awang bihawon. Mangiusog, yung kangingiusog. Huwag tumawad sinasawa. Malingkat pa sabing babae. Bang ikaw, may tamiyaya yung babae kanya. Na. Kabtangan niya to sin syaitan niya to. Time na to, uway pa. 5 na. Na asal da kini aon da pagbalikan na to, mga anak at mo. Laong sintuan haribin ni, kami magkikita sin waktu 5 na. Na mahaba da yung pangadyan na to, sa patubtubon na to na dito, murah-murahan, pahukuton na to, inatay na to. Lumamud kita ni uring mga sila. Amin biyayta sin Allah Ta'ala, habbaba ilaykumul iman, wajayyanahu fi kulubikum, wa karraha ilaykumul kufra wal fusuka wal isyan. Kakuyaran hatay nila, amunin magad sing kabayaan sin Allah Ta'ala, kaastulan nila in mangi amin biyayta sin Allah Ta'ala, tubtub na ridto, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya karim akrimna, fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna, fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna, fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira, wa qalban khashi'a, wa rizqan wasi'a, wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.